Mary. My lady. Edi na odi abeda wo maame oba fefe. My lady. Si onua ba ofri oni free kuro ba ko. My lady, me pacho. Me say Americans man. Na me share my be a friend somewhere that different pom. Okay. And na e kwa fa to share me say me mpabo atie. No ro ne mpabo amaame. E wo kwan ho. Emema. Na me ntimi me call film sade ne mpabo ne blend back. Na oje me number. To oje me number na me wo boy na boy ne tepachi. Ntina boy name profile. No be say me say maame na boy yem so be ma me ne ti no no so oh me so mo yere so mani ye den age wo ho na me so wa kan say my dey mate enti mani do na me tititi mu ha no no a be ka kire me say jina ho oni tititi mu on sad time no now boy I no be 2 weeks mpo na me boy ne so e wo ho no jina double date my lady pa trying mo ate o kan okore me say ene almost say oba Deborah enisisana ene ye adwuma wo heaven gate ho Emma hostel udru ha baby room 48 amount no what wato empanetifi but Abraham ba we hu ntem afre wa ma wuroko so ate Emma kasa si my lady yes I'm in 3 weeks no na me say pachini no do bia ni ho nti no se me dey me gya no na pachini no mpacho no no oyere mpacho da no ndi oni yere no oni yere mo enti is logo ni no start so o the physical den e ma me enti mama lady o ka kire me say ne yele no o ne niti no ne yele no on pe ne yele no na a reason ti no de wale oba na wo ne niti no enti me man nya den en wale me enti o kam ka say sami wujidi o siane Mary me no amabo atma na wo mum na me ye den me do na mbisa ne say sami one na wo me pa cha mbisa ne say na obi one na wo akra be wanye nde wo no na kedo ye ne ho ade no ka chere ni say wodi kan wo akra Facebook ay friend Joash sa akwa ma mi gya no no sa ma batman ni so ni mu e ma ntete akra no nta akwanya be 9 years na oba ware no no de humo wura wa ye e wale girl no odo bi e dey eni wo mu ntam nta oba ware me ma lady mpa cha me so me tani nti e ba sa me so me gitu mu ka so wa wale me ni de no ofofo de te ase nti me so me ready say me dey me ware no nti me ka say some other different point dey dey dance so be dey oba ware me my lady otan bible and to ni tiri so say ato budget oil e hwegu na pampam kese ne ho eboni din ka so no daddy no boni kra daddy say fa no kwadwo ono no kwadwo samada different pon so no na anware me ya agati na so oja mi say kwantimfi a sinyankopon no asem no kwa no me o bible mu nyina amra ne so ene ne ma eso onya mi nsimu da my lady ntimi ma me so nya didi e den e wo be ma ni mu to o yesem ka say same de o kind de matebet makoma nyintu mu say nti sam ma me ade fofo meji atum say same promise no promise me den e no kre my lady Mohana yes I got to promise ring me no way before je kawano na examine kawano I got to ring me no way my lady no dey be share me o to gold no to silver no dey promise ring be share my sama dey no le papa ni bia no o ka kire me say na popo ni domu ka echire na kuma mu tofe me my lady what the best would be or the best me 14 vast day January February me patwan ade 15 fu no ne me ko akra o ma me ho isile gon what do call ne ma me ho me patwan o ma me friend abena didi ma me so ehu mi no o we come jimi tumu enti no wo fra no obekọ UK no ene na anti baako ena bra ne Facebook ena o ma me na me frɛ o mu ka se mama mpacham no won komo e ma samada from pon no be gina hobi na mama say mama adem so mama mpacho me ye no ofuni but oba na hu me so oyere oba ware me aka yere ho but me so me no ofuni ntino me gya wale me ne den etum enti de oba ne sika na asem say ono na ye na hu mo no de wale ne yele ne de me so me do na mpasa me ne den ebobla asema mama ne be ka cha me say Mary me na me wo samara from pon wo no so odo wa o de mato ne samenya den enti na say ba de edi na say amabo atema ka so wontimi a wonye den wonko awale no nya no e de wonko na me de me ne maame ne de maame ne tumi ka asasem ne kire wo abata bi no enti maame ka asasem kire me no na de ekoja ne ofa no airport ne sai de me ne bra nya sa ba kuma asma lady enti etititi man ne nso se ase ne ho edodo no na me de ne me ne ko hospital asanta ase mata de so ne sa na e de tena man ye de ekofi me from maame se man mbra my lady be man mre na man ye dey ekoye man lady kase ne yiye mu nsusu no enam so wo hyehye me saa bom ma me arehyemu e ma me nyina ba mu ni de na me so betima dia me ye den esiwo enti my lady se no me da na ofa me tu nyina ka ho
to the head no adru yeah sabi e son wo fa utumu my lady patran e fa wanim me patran o ka kire me ka tell say me sa de problem me nya bi de o ka tell me say me to e de che na yere tre nti wo pe me to no o dey court Boko. Nana mo, nana jupo bi anu wada uruma. Alo bato boti. Mi bodu be tawa ni sidia. Boko, maladi boko. Abba mi bodu be tawa ni su. Boko. Hey, that's great. I didn't be wiasi. Na Mary. Wa you obano. Ye fa wotoa. Na ye fa wanimu a. Wono ya wotede. Otono. My lady Feze na ofa me tunu de me ka se me hunya na me ditro Feze na oni me pie nti me no mo sa broye fe nti ade cha me ko de mu se me tume ko masem se me to e me ya nti me sa kwan se me kokko bo na eba nti me san se same e de na e na do esi e de na moji nti e no achi de na chese wo bo na chini de my lady or the Bible says swear can truth tam ka kire me say wonya me nsuo sa ade na wodi di mi no agire wo ne bete se me ne me no enti wodi ha na wodi me pa cha my lady na wodi to no asabe ye son e ya enti eja na yemba my lady pa cha da ya na woto no sabe kakra bi ante ho a me pa cha my lady da bi wo se wo woto de che ne yire ahimfie me pa cha Ebrei allegedly o kansa de asabe ye son wono so anka say you Dr. Mensa aburo me so brawate na me bay won home na the way an buafu no ya mana home ensem obeboro so no bedroso eh obema bi be ka kira wo se won pew ne yere a enkola amayo munya very careful me ametia me cook me tablify bo abese ope no ka kira so won peme a wo boa wo peme papa me do fear me ku weekend wo boma ne ti sakola ni maami atu kwan aba wo bude si bia wo boma mane enti se mi ni tachi ma ho no ni pakro no o fi se mi ni ho tu ko fi mu a o fi mu ko wo be aso wo jago ti munya very careful one penny yere obi nwale ne yere bodam fo kwa emperifo kan Dr. Mensa my lady enti wo si oye so obewa na o so obuntina wo mane fa woto my lady mpatran na wanwe wa ho wapon de ho Mary my lady mpacho o ma mareshomu esati so my passport na am so odimi betu kwan enti papa mo owo mu nkomo ne bo oni me na ebo bra na kwesi awieye e ma o ma me mpo frɛ me phone so ni me di nkomo enti o ma me nyina gye me to my lady enti me na me nim se be ma me ne bo bra de ade obe beside from obe osam de me yes na ni beja de aman my lady se oni me dem pa na me na ho o ma me de me set si from say my lady enti se me 19 pa na be be shama yase o ma do nse sisi sen ama sa esisi efom ko hanu me fanto ne so na ye hwe ayi no de o ye no Shadrach me fanto ne so ma ye evidence base nyabotre o ma wo ye sei wa fa unto mpaso enkrofo mama yiwa mu hu na mane da mu asonwa ni o ma wan so konwam Mary o ma wo so akonwam a esisi fom o ye sei no what dia fa wachi enkrofo mama yiwa hu na mane odifo ememu wa ba ye niam wo da mu o no wa ye ni nyina ama no my lady mpachan se obewale unti me pacha my na sa tam okeka sa na yire ne wan na yire ne wo my lady o ma me ejitu mu se ya ba tan bi no oba na obewale na ebusuafo ni bi nti ase enti se ne ba ne so odom na se bi na yi panyi ni mpene obeja wale wonyan ko eye dan ye se maame no se de enti o ma ne ba ne nware wo ne se uye odu akoma awokora no e ma awokora ne hu se wo ne boy no ne wo hada na we sa my lady mpacho me ne tina be na months afe na girl no boy na danfo maso no na ye adwuma nti otim sa maso no ka bibi kire me kura no nti afe se e be da hwa na girl no friend otiatia be me no didi be ma natem na me ka che be ma ne se ne de ho ma no nya de ehun because also ba ware mienu so ware mienu dia o ma me agi etu na se busofo nim de so ma ba no so de e ya awe na wan de wan suspect will be na ono aka che me se ne me nya audio enka me feel ni se de enkyre
mekula na be san be man kan ye na so ye odu no me pa cha my lady e kan say my lady me ka kire ni say awale oti ase no enye ani gem na humoblo na be man de ware no so o hwe Joash man no entina be man ware na be man ni do bia de man so se me bua o mbisa be man on ne tin my lady ema abushafo ni siwu nkonya be no je tumu sampa ona ma me ye oduo no na dem kan ye no kre ya da different pon me pa cha my lady na ede na fe dia wade na amaso my lady me pa cha emre keke mo so o yare na of lady be wo ye hon ma great honom na fe okwa me friend na so on fa me call start is na o me honom a me kwa ne friend na so me kwa na ekun okwa akra so me friend na so ne me ye den ye basabasa na me ka je sister be okro ma so pa ma de Mercy na Mercy se Mary Samisi na kuma no woni abotre nti ya no pese no be ka Samisi Samisa my lady and na ensema free sa case no ba emadwebu nyina be piepiem ma me ka che Samisi so ya na so ntimi ni kasa so ntimi ni ma foforo kasa e ka nsem chiro mu denim so friend so de bo odua my lady oba tu bo ni dua me pa cha my lady wodi nsuo ben me dia anto ani tachi ma bochirewa e di bo blade dua me pa cha my lady yo na ntrai emema mo se mo pe Mary my lady and was the boy anti saying in ashe wo it say e dan afa de wo so share wo bon won wale obi ewu my lady me pa cho be 2 weeks ni no ka kire me say nyame afre no okoye nyame adwuma we kodi sofo o say fun obo ko Bible school nti nyame afre ni say ohun ade nti no pese wo ye sofo nti aware mienu no emma so no papa mpa ka kire ni say emma no wale tani na meme ye tani no okọ meme kurom kunshi nyame a me ye hiafo asefo nti no papa so mpere ma ne wale ohiafo Bray me pa chan it say no ori ne tira di say 1 year morning enti odi na akodi ni ho me 4000 akodi no ho no wasachu adi so condemn sabe me pa jusika chan eti ade na opese o ye ma my lady me pa cho bo sha wo share me so be ware me odi metu kwan se awale na amma so se wodi metru mu dia akwanto ndo so odi metu ma se metiawa o sha obo so be wale o me pa cha my lady na kawa na to preko amienu o me pa cha my lady ewurade nyankopon abije wanya no ya ne na kasa waje penie se oni ebe kasa baby ni di ni kra de say Samuel Adade Frimpong yes so ye contractor usisi adan o sa ye mpaboa o islegon no ma mi di say abina di da ba islegon e dem di friend pa ye capito na se am no ka say wo Adan Technical Senior High School ye adwuma e wo Adan obi a onima branch ni bi anka nche ni asem we ye nka said ye sister yi kan nyina no kore ye man up to Monday o pictures o videos wo bon hu dua ni nyina gu akola iPhone so kura yen ye ma benefit of the doubt e kwan a wo de na fa so no compensate no tia o se wo ka kire ni se o yere wo je tum because wo ye not na o mo awale ntoso no wo mo pene so e na wo je ni tum se ne mewale e didi tum ati abomu asese adane tries no why no fa nko e ti compensate no what you catch so de betombe I be jafra waji atum sa afedi obewale no sister o to nya de awade no obewale my lady me ware biem awale de me ware biem compensate no yentie wo wanu masem yatie ni de yentie wo de ma yente wo nka na hihye bia wo ho no na so dwemra wo so kodi sofo na say ya bie wani a na ono so nko na mom me ba ma wenya wasua de be ma bi bedada wo sa me mpeme yira be very careful na obi ampane yire bodamfo kwa Mr. Champo. Di ansa se mu ntwaso o. Ne ma